kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Kila mtu wabarikiwe mkazi yake kwa jina la Yesu Kristo. Wamotare mubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Wamama wakule chini wakuujisha masamaki na vichakula vya butamu butamu, niye wote mubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Hapa Muropwe ya Makubebe, ninapenda niangalie watu wenye wanapenda Yesu. Pepe hapa, pepe hapa. Mubarikiwe leo kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Sasa tunatembea hivi msikie. Tunajitambulisha. Parce que wa Français wanasemaka on ne passe pas nous avec les inconnus. Kwa majina wanatuita Vocheli, lakini hatukuja hapa juu ya kuleta jina ya chisomo. Ambia jirani yako hatukuja hapa juu ya chisomo chako, hapana. Ambia jirani yako hatukuja kuchamba, hapana. Tumekuja hapa tunakia ubiri na tunaleta jina ya Mungu wa kweli ambaye jina lake ni nani? Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Yesu ndio mwenye anaja tunafika hapa. Siku ya leo nyie wa mama wa Makubebe, hapa Makubebe Mungu wabarikiwa sana. Leo ningelikuwa Muropwe ya Kitulu, lakini roho ya Mungu ilituongoza hapa. Hivi ujue leo tutakuombea. Tunakuya ombea magonjwa yako yenye likusumbua siku za kutosha. Walozi wenye walikusumbua siku za kutosha. Leo ujue kwamba umepata liberation. Leo hakika utaona mkono ya Bwana. Wadada wenye walishakosa wa Bwana, leo tunawaombea mnapata libwana vya bien. Hakika mtaona. Wewe mwenye ushakashinda kutoka mzambi, leo tumekuletea dawa kama namna gani mtu anaweza kutoka mzambi. Wewe mwenye kazi yako ilishakosa kama utaendelea na namna gani haiendelee yake. Wewe ndio umeacha tunafika hapa. Yesu ametutuma hapa. Kabla ya kuanza programu zote, tunapenda tuangalie wenye wanatukaribisha. Tia mkono yako hapa. Mama kule chini barikiwa. La. Mama na mwingine ule. Aya. Mubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Mama wa papa. Leo balozi wa hapa Makubebe wote ninakuya waua kwa jina la Yesu. Balozi wenye biko na kusumbua hawatakuweza tena kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ndio amefika hapa kabisa. Basi kabla ya kuanza programu zetu, tunaanza na maombi sasa. Mniruhusu nina desafile. Shetani shakachezea mama hapa. Naomba leo tunamnyorosha fimbo. Naomba leo tunamkanyakia kwa jina la Yesu. Alishakawachezea shakuletupia na magonjwa ya regime. Leo ushakuwa na marejime, madiabete, masida. Leo ule shetani tunamkanyaka hapa Muropwe Makubebe kwa jina la Yesu Kristo. Okay. Pale sawa. Sasa tunaenda ninasoma sasa. Kabla ya kuanza, tutaanza na maombi na tutasikia neno la Mungu kwa mwisho. Na sasa nitahubiri, na wakati ninahubiri, nikishamaliza kuhubiri, tayarisha hitaji yako ninataka kuombea. Wewe haunijue na mie sikujue, lakini mwenye ametupatanisha magharibi ya leo ni Yesu. Jo amesema nikie kuombea, na ninaamini kweli kwa njia leo utaona mabadiliko maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Tuanze na maombi. Baba wetu Yesu Kristo, unayekuwa juu ya yote, wewe ni Mungu unayeweza, na mbali yako hakuna Mungu mwingine. Tazama tumesimama Muropwe Makubebe. Bwana, ulijua kwamba tutakuwa hapa. Yesu. Baba yangu, Baba Mungu Baba, Yesu, wewe uliumba mbingu na dunia, Mungu wa baba zangu, ninakuita Baba, shuka malaika zako wewe hapa. Yesu Kristo, tangulia programu hii kuanza na kumaliza kwa jina la Yesu Kristo, na wote waseme amina. Ninakamata maandiko matakatifu
Uniruhusu ninasoma hapa katika kitabu cha Mtume Yohane sura yake ya 10 na mstari wake wa 9. Na huko natayarisha hitaji yako Pascal, nilikwambia kwamba Mungu ametutuma hapa tufaa tukuje tukoneshe njia ya kweli. Inasomeka hivi. Yohane 10 mstari wake wa 9 mpaka 10. Inaongoza usomi kwa jina la Yesu. Sema hata amina kama umelipokea. Au barikiwe kwa jina la Yesu. Yesu anasema hivi: mimi ni mlango, kama mtu ataingia kwangu. Na msikie sasa, mimi ni mlango, kama mtu ataingia kwa mimi ataokolewa. Na ataingia na kutoka, naye atapata chakula. Mwizi hakuji ila aibe, achinje na kuharibu. Mimi nimekuja ili watu wapate uzima na waupate tele. Haleluya. Verse 11. Mimi mchungaji mwema, Yesu anasema mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema anatoa uzima wake kwa ajili ya kondoo zake. Haleluya. Yesu asifiwe milele na milele. Inakamata andiko ya pili, msikie. Andiko ya pili inasomeka mkitabu cha Yohane sura 1 mstari wa 12, inasomeka hivi: lakini wote ambao walipokea Yesu, yeye aliwapa uwezo ya kuwa wana wa Mungu, ndiyo wale walioamini jina lake. Haleluya. Katika somo hii unaita Yesu Kristo mwenyewe akufungule masikio yako, paske nina kwa kana niko naona muangalie sahihi. Ulikucha na sai tena unaingia tena, tunaenda kunyumba, tunakula mugari, tunakata rechore, tunakula. Unaingia tena tunalala tena butakucha. Nimeenda elewa kitu kimoja kwa hii dunia kwamba kumbe tuko mwa hii dunia, tuko naenda. Mie mwenye mnaona ninashimama mwa hii ropo makubebe. Itafikaka wakati mudemile kama kosi itafikaka 2000 kombie. Leo tuko mudemile resisi. Akosi itafikaka mudemile mulikombie. Muli itafikaka mudemile. Itafikaka mudemile saa. Nyie wote ama mudemile desa, nikamata 2000 desa. Nyie wote wenye Mungu ananisikia hapa, kila mtu anashakaenda chekea mkaburi hivi. Kila mtu, hata ulikuwa dada wa kutingiza, unatingiza. Na weye ile vodoko yako kule kitakandi kule itafikaka 2000 saa. Na weye na ulishaka chekea mkaburi Njo hii wakati nye Mungu anatupatia, kama tunafika kuneema ya kusikia neno ya Mungu saa leo, inaomba kutilia atasio. Pasike wakati iko napita, na kwa hii wakati deja tulianja hivi, wakati iko napita vile. Kama tumefika hapa ni juu yako. Magharibi ya leo ninatazungumzia juu ya wana wawili. Kunakuwa nitazungumzia juu ya mwana wa Mungu na nitazungumzia juu ya mwana wa shetani. Mwana wa Mungu na mwana wa shetani, wale ni aina mbili ya watu wenye biko kudunia. Wewe mwenye uko unanisikia saa hii, wala uko mwana wa Mungu wala uko mwana wa shetani, wala uko mwana wa Mungu. Asa ninapenda nianje sasa, mwana wa shetani ama mwana wa Mungu njo wapi sasa? Paske wakati tunajiona sio wote tuliumbiwa na nani? Na Mungu wewe. Lakini sisi tunaenda kuta katika Biblia kuna kuwaka weume, kuna kuwaka pia na nani? Na wana. Weume na vya wana. Ndio mtu anaweza kuwa katika dunia, ndio Mungu ndio alimuumba, lakini kumbe yeye hayakuwa mwana, lakini ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Biblia inasema sasa mwanadamu yoyote ni kiumbe cha Mungu. Lakini katikati ya viumbe vya Mungu kuna pia wale wanaoitwa wana wa nani? Wa Mungu. Mwana wa Mungu ni nani? Andiko limetuambia sasa, wale ambao walioamini mwana wa Mungu, Biblia inasema ndio wana wa nani? Wa Mungu. Wale ambao wameitika Yesu mu maisha yao. Wewe mwenye umeitika Yesu,
anakuwa Mungu wako, anakuwa mkombozi wako, anakuwa Bwana wako, unamwamini, unatembea na jinsi yeye anavyotaka. Biblia inasema wewe ndio mwana wa Mungu, na Biblia inasema sasa kote wenye wameamini Yesu, aseme sasa wao ni wana wa Mungu. Sasa kiumbe cha Mungu ndio wapi? Kiumbe cha Mungu ni mtu yule ambaye wakati amezaliwa, amefika hapa kudunia, hayakaitika Yesu, hayakakiri Yesu, hajue jinsi Yesu ndio Mungu wake, hayakaitika, hayakakofese mkinywa yake jinsi Yesu ndio Mungu. Ule ndio anaitwa kiumbe cha Mungu. Yaani mtu ambaye hayaitika Yesu, Biblia inamuita kiumbe cha Mungu. Hayaitika Yesu. Na ni mwanadamu tu iko naishi. Yaani uko natembea huko kiumbe cha Mungu, lakini hauko mwana wa nani? Wa Mungu. Wana wa Mungu ni wale ambao wameitika Yesu Kristo. Na viumbe vya Mungu ni wale wenyewe lidonge unakuwa kudunia hauyakaitika Yesu, unakumbuka unatembea tu dunia, uko tu kama samani kusema jina, uko kama mbuzi, kama mgomba, kama bata. Na wewe tuko kiumbe cha Mungu. Mungu alifanya nini? Alikuumbaka. Wewe ndio wanaita mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Wewe nani? Kiumbe cha Mungu. Lakini mwana wa Mungu ni yule ambaye Biblia inasema kwamba ameamini Yesu na ametubu na kutembea na Yesu. Asa magharibi ya leo nimesema ninazungumzia juu ya wana wale wa mbili. Pale kwenye tumesoma mkitabu cha Yohane ile 10 mstari wa 10 imesema, imetuonesha hali ya wale wana wa shetani kama wanakuwa namna gani. Biblia inasema kwamba wale wana wa shetani ni wale watu ambao wanakuwa na chapa ya kishetani, wanakuwa kosinye ya kishetani. Nimesema katikati yenu kule kuko mtu mwenyewe, wala uko mwana wa Mungu wala uko mwana wa shetani. Alama ya kuonesha kama uko mwana wa Mungu iko na maalama. Alama dabord ya kuonesha kwamba uko mwana wa shetani, alama ya kwanza ni nini? Ni kusema, Biblia imesema aseme wewe unatawaliwa na mfalme wako na jina lake njoo Shetani. Na Biblia inasema yeye Shetani wakati anakutawala, kazi ya Shetani mu maisha yako ni nini? Biblia inasema yeye ni kama mwizi. Hebu sema mwizi. Aseme ule Shetani, ule mfalme wako, yeye ni kama mwizi. Njoo ule mfalme wako ambaye ni Shetani. Aseme yeye ni kama mwizi. Kazi ya ule mwizi mu maisha yako ni nini? Aseme kazi ya ule mfalme, kazi ya ule Shetani. Mama, unasikia? Kazi ya ule Shetani kwa watoto wake, Biblia inasema kazi ya ule Shetani ni kuiba, kazi ya ule Shetani ni kuharibisha, kazi ya ule Shetani ni kuua. Wewe mwenye uyakaamini Yesu, ujue kwamba baba yako ni Shetani, na kazi ya Shetani mu maisha yako ni kukuua. Kazi ya Shetani mu maisha yako ni kukutesa. Kazi ya Shetani mu maisha yako ni kukuiba. Uko na benediction, mabaraka zenye Mungu alishaka tayarisha kwa maisha yako, lakini kwa sababu Shetani leo njoo baba yako, zile baraka hauwezi ziona, kwa sababu Shetani njoo baba yako. Usishangale dada leo, mama, uko na kazi yenye haiendele yake, unafanyaka kazi yako haiendele yake. Umemaliza mwairopo makubebe duza wala miaka 5 wala hata mwaka moja, kazi ingali tu mnivo moya haupandake. Inaonesha kwamba nini? Uko na baba, na ule baba yako ni nani? Ni Shetani. Sababu mtu akiwa mwana wa Mungu, mabadiliko inaonekanaka. Usishangale mu maisha yako wakati uko naishi hapa moropo ya makubebe. Unisikie bie, uko mtu uko naishi kwa baba yako na njoo Shetani yeye. Nero maisha yako tu wewe, haujue kama unatoka wapi, haujue kama unaenda wapi. Wapi ndio konsombe, ketito le nesombe ili awa retia. Wewe ndio ule uko naenda kamata. Hali yako unaenda kaishi sawa tu menyamajua kama. Ndio uko naishi tu sanya makudunia. Bambaranga uko tayari. Mwizi uko tayari. Pombe uko tayari. Bangi uko tayari. Vyote uko tayari. Mpaka leo kwa mbaba sawa naonaka midomo yako ilishakuwa ruje sa mtu mwenye alitia ruzuzi beze. Kumbe jo Shetani iko na kudanganya, njo baba yako.
Kwa mfano uko dadangu hapa, uko dada wa mzuri, uko natingiza hapa mbalabala, lakini kumbe baba yako ndio shetani. Wasosisere tayari, wamotare tayari, wachukudere tayari, wamotare wanani wapa makubebe tayari, donge chipodeza tayari, na zaidu ukasema ale tayari. Donge uko kipoleza cha hapa makubebe, inatamanisha kwamba ile haiko ndio maisha yako. Baba yako ni nani? Ni shetani. Baba yako ni shetani. Wakati shetani ni baba yake mtu, maisha ya mtu inakuwa ya nguvu, hawezi endelea. Wengine wanakuwa napanda, lakini wewe ni hali mwelelee. Maisha yako leo ishakuwa ya magonjwa. Wengine wiko nalala bien, wanalamuka bien, lakini wewe estoma yako ilitokeka wapi? Estoma yako ilitokeka wapi? Wengine wiko nakula bien, mewe leo ni regime. Uko na baba mwenye alishakia kuharibisha, na jina lake ni nani? Ni shetani. Shetani ndio baba yako. Maisha yako ya shetani amekuja kuua, amekuja kutesa. Shetani amekuja haribisha maisha yako. Imagine wewe mama mwenye uliolewaka, wewe mwenye uliolewaka, saa uliolewaka, ujakosa alinga hanona masungo mnyumba, lakini mnyumba wako leo ishakuwa nyoka. Mpaka unasema nitarudia kwetu. Baba yako ni shetani, unyumba wenu unashengewa kushetani. Wakati shetani wakati watu wanashengewa kushetani, wanakuwa na maisha ya kuharibika. Wakati shetani ndio baba yako, hata ukamate proje ya namuna gani, unakamataka proje tu sauti ya rosa ineru na mie inafungula ni mandashopa muroko ya makubelo. Sasa utafungula, unamaliza mwaka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, hipo maprobleme zinakuya za mingi sana, na kazi yako yote inafanya inaisha. Uko na baba ambaye jina lake ni nani? Ni shetani. Maana kazi ya shetani ni kuua, kazi yake ni kuharibisha, kazi yake ni kutesa. Wakati baba yako ni shetani, unakamataka na lezizio, unasema na mie leo niko dada hapa makubebe, au hapa makubebe, niko kaka, na mie sahi ninaacha leo, na mie mdisipline yangu, na mie sahi kwa njia leo sitakunyaka tena pombe, ninaacha bangi, ninaacha yote, ninaacha bombaraga. Lakini kwa sababu ni wewe peke tu sasa unasema kuna kamata ile decision mara moja tena, hivyo dhambi inakuwa ya mingi, hivyo inakuwa ya mingi sana, kwa sababu baba yako ni nani? Baba yako ni shetani. Acha mti. Ona jinsi unafuata vitu wewe. Kwa sababu baba yako ni shetani. Baba yako akishakuwa shetani, mara moja maisha yako inakuwa ya kuharibika. Maisha yenye haipendake, maisha tu ya kulia, maisha ya vifungo. Angalia mjamaa yenu. Kwa mfano jamaa yenu leo, Mungu tukipima ikombare, eske jamaa yenu baba yake ni Mungu ama ni shetani? Jamaa yenu iko na vifungo. Mara moja watu wanagonjoka tu magonjwa muendelea. Mwingine akikufa mkabunda, mwingine atakufa mkabunda tu. Mwingine alikufaka mumifafa, na mwingine mumifafa tu. Mama yako alikuwa mbaraka, akazalia kwao, na wewe tu vile njoo unakuwa. Shangazi yako gisi iko, mara mwana wewe vile tu njoo unakuwa. Baba yako, jamaa yenu inajengewa juu ya shetani. Vifungo vya magonjwa vinawafuata. Munateseka, munalia, munaenda kumaombi. Sasa munaenda na kumaombi, wanakupatia kwa chikata aseme hata kabuku kasikuwa na kasoma. Uko na kasoma magharibi na mchana na usiku. Sasa unakasoma unakamaliza, mimi na vifungo vinabakilia pale. Hakuna changement. Njia nini? Baba yako ni shetani. Wanasema hapana, ukue tukuombea mwalila vifungo vyako ile magonjwa yenye mko nayo mshamba yenu. Ale tunakupatia maombi. Wanaanza kuchunga. Wacha moto. Wacha moto. Sawa na kuchunga vile na vile utakosa hilo limeisha. Hivyo sasa vinakuwa pale. Juu ya nini?
baba yako ni shetani. Kazi ya shetani Biblia imesema ni kuua, kuharibisha, kutesa. Ile ndio mabongo ya shetani. Comment ça fait-il mama? Wewe peke eske wewe njoo uliumbiwa kama utakuwa mtu wa kulia? Wewe dada, eske Mungu alisema wewe njoo utakuwa kipoleza cha hapa Makubebe? Uko motari umefanya kazi muudiza mumutaksi, lakini hakuna hata siku shakauza kaparu. Ungali tu moto ya resete, unafungiwa uko na baba ambao jina lake ni shetani. Wengine viko mwae rope. Leo acha kosa. Msikie mama, unisikie kule chini. Wangapi wananisikia? Nipepee kwanza. Wenye viko wananisikia wanipepee. Mbarikiwe kwa jina la Yesu. Asante. Wengine viko mwa hilo kwe. Hapa viko nakosa kwa Mungu. Maisha yangu itaenda namna gani? Anaenda ona kukonde yake ya bangi hakuna na difra. Anaenda ona na kukarte yake ya mpesa hana hata na sengi safra. Na kazi ndio alijakosa kwa Mungu hapa, na mimi nafanya ndio maisha ishamfikiza kumwisho. Na bwana yake nenda fika kunivo, na bwana yake anamwacha, anakuachia na watoto wabakia nao wasomeshe wewe vedile ulishaka jengewa njoo kubwana mumoyo ambaye jina lake ni shetani. Haleluya. Ile ni jambo ambalo niko nakuletea siku ya leo, magharibi ya leo. Wamama wa hapa Makubebe, ndugu yangu hapa Makubebe, nimekuletea solution. Na ile solution, ile bafla iko nasema enda una ile yakulu. Na ile solution ni mwenye alisema kwamba yeye iko na uzima. Aseme ile uzima ni nani? Ni Yesu Kristo. Mama, kaka friend, wakati uko na kazi, kumbe Yesu akuwe mwa ile kazi yako. Wakati uko na mpango, kumbe Yesu akuwe mwa ile mpango yako. Wakati uko na plan, kumbe Mungu akuwe Yesu akuwe mwa ile maisha yako. Paske shetani amekuja kutesa watu. Siku moja hivi msikie wa mama, ulikuja kaka moja hivi, nilimkuta kule mvile. Paske siku moja tunakuwa na tuko naombea wagonjwa. Kaka alikuwa analishaka fungiwa hivi, walishaka mtia kwa misee, alishaka teseka, shetani alishaka muikalia, alishaka kwa misee, anatembeaka hivi. Lakini Mungu akasaidia. Wakati tulikutana na yeye, nikamwonyesha Yesu Kristo, tukarutia mkono juu yake, na Mungu yeye peke akamfungula, akamulipele. Mama, shetani ishakatesa watu. Kuko vitu vinyo usikuwa na zenye useme ni normale tu. Mie maisha yangu tu ni normale tu vile. Mie niko tu mgonjwa, niko normale. Mie tu ero mie zambi tu. Tusiye kwetu wa kwetu vile jo tunakuwaka. Hapana. Kuko vingine vyenye. Kumbe munajengewa kubaba yenu ambayo jina lake ni nani? Ni shetani. Kumbe baba yako ni shetani pasipo kujua. Uko natembea na shetani pasipo kujua. Baba, mama, papa, Mungu na neema magharibi ya leo. Nitatoka hapa mka wakati moja hivi. Tayarisha hitaji yako paske leo shanjema inaenda kuwa mu maisha yako. Comment ça fait-il? Na tena leo huko nasema useme mie nilishaka enda mjisomo, nilishaka okoka. Mama, wewe mtu mwenye alishaka ingia mjisomo, uko tofauti ya kuenda mjisomo na kukua Yesu. Kuko mwenye nesi kwa mjisomo anabakilia na hali moyelelea, hakuna shanjema. Na kuna mwenye ingia Yesu sasa, yeye anakuwa na mabadiliko. Unaweza kuwa mjisomo lakini unakuwa na hali moyelelea, shanjema haitakuwa. Paske uko mjisomo. Kwenda mjisomo haiseme kitu, lakini ya maana kuwa na Yesu kwanza. Yeye ndio solution. Wewe comment ça fait-il mama? Dada, uko natayarisha ujibu leo na mie badi na mie Mungu napataka nubwana na muna gani? Wengine ka jo unaona dada wakati ishakuwa ndesi. Dada wakati ishakuwa ndesi bwana mimi napata mwanaume aye. Mara mwanzo ula Japan. Acha nimefika Mpenda, nimefika Mvesenga. Akishaenda anakuwa jona mmirwale, anajichukia tichish. Anafuata ingia mule mualimentation mule. Anafuata ingia mamopa. Ale basi mnipatie ile mafuta pale. Ile pale anakamata ile mafuta ya jaune. Atinipatie ile glycerine. Anaikamata naye. Leo anaichanga fasi moja. Ati hapa ifo purke nipate sasa. Ana sana ichanga
Aero hapa sasa ninajitukura. Anajitukura mchoko, anaanza hapa kwa anipate Bwana, 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 Bwana. Bwana, 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 Bwana. Ale, John anasema si anaanza ona kwa anaanza badilika. Anaona na mikono nayo. Hiyo Mungu Bwana, Bwana. Bwana, 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 Bwana. Ule brada wakati anajitukura vile, na wakati anatembea hata malitia choko, hapate nao kusema haiko. Ndio maana anasema Mungu na mimi niko kwa wapi kweli? Niko kwa wapi? Probleme haiko choko. Probleme baba yako ni shetani. Baba yako ni shetani. Unaona? Ndio wakati ashatia choko amepakala msura, leo akasema wanaangalia manono iko zama kichwa ya mambeba iko nore. Shiko hapa sura inaangara, lakini manono iko zama kichwa tu hivi ya mambeba noire. Haleluya. Baba, shetani ashakatesa watu sana. Shetani ashakabatesa. Badada, umepata leo solution magharibi ya leo. Leo nitakuombea utaona changement maisha yako. Shetani ametesa watu sana. Shetani ametesa watu sana, lakini kwa siku ya leo umepata neema. Paske kwa njia leo mapepo zilikuwa na kufuata, hazitakufuata tena kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Kama tapetili papa, uko mjisomo, ndio unaenda mjisomo unafanyaka mzuri. Lakini shetani kumbe ashakuikalia mama. Mandoto zako tu ni kuloto kwa unatembea kwa makaburi. Unatembea kwa makaburi, au kutembea kwa makaburi inaonyesha kwamba shetani ndio mwenyewe kuna kutumikisha mahali ya uchawi. Uko na loto kuna kula manyama za nguruwe, uko na loto kuna tembea kwa makaburi, uko naangukia mwashimu, maemba ziko na kukimbia yako, uko na kula manyama za watu wa kukufa, uko na loto kuna ongea na watu wenye kufa. Ni alama ya kuonesha kwamba shetani ndio baba yako. Zile ni maalama, na hata ufanye nini hautaendelea kama uko na zile maalama. Nilikuwa nahubiri siku moja kwa radio. Sasa nilikuwa nahubiri kwa radio. Bala moja hivi ananiita aseme hivi. Aseme imagine mimi niko hapa, si ibake, si sharati kake. Meza nilifika kwa hospitali, wakaenda nipima waseme niko mosida. Ekutabie siaka sharatika niko na ngojea nikuwake na mwanamke. Nikamwambia niseme vile vinawezekana tuangalie wadi damu yangu wali naipima nimeshapita kwa hospitali kama ngapi hivi. Niko na nitestia aseme niko mosida. Aseme niko mosida. Mbaba mwenyezi aliniambia vile nikafuata jua niseme chanjo njoo hiki. Mama, kama shetani njoo baba yako, kama shetani njoo baba yako, wachawi wa hapa Makubebe watakuwa naenda kupanda na magonjwa. Unakosa kama magonjwa yalishaka tokea wapi? Bwana yako anagonjwa, wewe unagonjwa, watoto wanagonjwa. Juu ya nini? Shetani njoo baba yako, wanakuwa na manipulate. Mwingine anatoka kwa hospitali, mwingine anaenda. Mwingine anatoka kwa hospitali, mwingine anaenda. Mwingine anapona, mwingine anagonjwa. Wakati unajaga kazi yako hapa leo ninaanza kazi kangu leo. Leo ngochi kumhubiri waje. Sakale kakazi yako kanafika kunivomo hivi kamekomala. Ipo alijaribu linatokea kule mopu. Tena imakuta yote inaenda. Jia nini? Baba yako ni shetani, na kazi ya shetani ni kukula, ni kuipa. Anakula na kuharibisha. Niko naendelea. Inapenda niangalia mtu mwenyewe ananifuata. Basi nenda kwa etapu ya pili. Wenye wiko ananifuata mnipepee tena, mbarikiwe kwa jina la Yesu. Kotea kule chini mnipepee kama Mungu ananifuata mama. Pepea hapa. Mbarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Sasa Biblia inasema kwamba lakini Yesu wakati amekuja kudunia, Yesu yeye ameletea watu uzima. Nimefika hapa magharibi ya leo, sikuletea kitu kingine, nimekuletea mwenye iko na uzima. Na jina lake ni nani? Yesu Kristo. Yesu ndio mwenye iko manini? Uzima. Usikatalake Yesu maisha yako. Sasa unakatalaka Yesu maisha yako, manake baba yako anakuwa mara moja shetani. Shetani ndio anaanza kutumikisha. Shetani anaanza kutumikisha. Leo biko nakuwa na kuchonga seme wewe uko nakuwa nafika kwa mama babatu, mama bako wewe. Kumbe shetani ndio baba yako, lakini leo
leo magharibi ya leo nimekuletea Mungu ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Biblia inasema wote ambao wanaamini Yesu anawapatia uwezo, wanakuwa wana wa Mungu. Ukaitika Yesu magharibi ya leo, ninakwambia kweli, uzima inaingia mu maisha yako, uzima inaingia mu maisha yako, uzima inaingia mu maisha yako. Kama utapenda Yesu mwenye tunakuletea, magonjwa inaisha leo, magonjwa inaisha leo, mikoshi inaisha leo, yote inaisha leo, kwa sababu umekutana na Mungu aliye wa kweli, na jina lake ni nani? Yesu Kristo. Haleluya. Ninapenda nione mwenye kuna nifuata nipepee mama. Wakaka mnipepee kama tuko. Okay, barikiwa baba. Okay bro. Mubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Shetani abakome kwa jina la Yesu Kristo. Mtaona mabadiliko yeye pekee. Nimsikie, si atushitapake hapana. Lakini niko nakwambia njoo kweli. Wewe peke sasa tutatoka hapa. Biblia inasema na ishara zinafuatana na wale ambao wamemwamini Yesu Kristo. Wakati umeitika Yesu Kristo, utatoka hapa, utafika kunyumba, ishara za Yesu zitafuatana na wewe, maana umeamini Mungu anayekuwa na uzima, na jina lake ni nani? Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Badada, mnipepee hapa. Tunapoamini kwe. O Mungu aliye nenyu, barikiwe kwa jina la Yesu. Dada barikiwe, mama na ubarikiwe. Sunday ukuwe na Sunday kwa jina la Yesu Kristo. Uone changement kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Andiko linatuambia sema Yesu yeye ndio ameletea watu uzima. Mama, ukaishi mwa hii dunia na hauna Yesu unakuwa kama orphelin. Shetani anakumanipulate, anakutengeneza jinsi yeye anataka. Biblia inasema kwamba wakati Yesu amekuja, asema yeye ndio njia, kweli na uzima. Wakati uko na Yesu, Yesu anakusaidia, asema yeye anakupatia uzima. Unajua maana ya uzima? Na tena ile uzima engebe. Wanasema uzima wa milele. Yaani ni kusema yeye jinsi Yesu ni wa milele, na wewe wakati unamuitika, deja na wewe unakuwa wa milele sa Yesu. Basi Mungu yeye ni wa milele, na wewe unakuwa wa milele sa Yesu. Mimi angalia maisha yako jinsi uko naishi leo. Leo uko naishi hauna uzima, uko na kazi inaharibika juu kazi yako haina uzima ya Yesu. Uko na ufuaye yenye uko naishi mwa, lakini kwa sababu inaharibika, basi ile fuaye haina uzima ya Yesu. Haina uzima ya Yesu. Uko na watoto umewazala ndio, lakini watoto wamekuwa tena tatizo kuwewe. Basi wale watoto hawana uzima wa Yesu. Uko na maisha yako kaka yangu, dada yangu, lakini maisha yako haina uzima ya Yesu. Shetani amekuchezea, amekunuria, amekuikalia kisha anapenda. Mpaka leo dada kaka yangu wananyasema angalia, njia pombe ndio la shaka pata kuwa hivi. Amushaka gonda sapo spaghetti, sapo demando. Jua nini? Shetani alisaka kuchezea jinsi anataka. Lakini nani baraka yako ni leo. Bahati yako ni leo. Tumekuletea Mungu aliye wa kweli. Biblia inasema Yesu ndio njia, kweli na uzima. Ukikuwa na Yesu maisha yako yote, chote kenye utafanyaka hakitaharibika hata kidogo. Haleluya, haleluya. Ukikuwa na Yesu, chote kenye unafanya kitakuwa mauzima, basi uko na Yesu, basi uko na vyote. Yesu ndio vyote. Ambia jirani yako, Yesu ndio vyote. Mama mwambie Yesu ndio vyote. Mwambie Yesu ndio vyote. Kama hauna Yesu utateseka. Shetani atakuikalia, shetani atakuipa, atakuua, anakupanda moyo mbaya kwa sababu hauna Yesu. Lakini Yesu ambaye nimekuletea leo, yeye anakuletea uzima mama. Wewe umekuwa mwana wa Mungu leo. Andiko inasema hivyo, wote waliomwamini aliwapatia uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Ukaitika Yesu Kristo ambaye tumekuletea leo. Biblia inasema kwamba Wakorintho wa pili sura yake ya 5 mstari wa 17, wakati Biblia inasema yule aliye ndani ya Yesu Kristo, yeye anakuwa kiumbe kipya.
yeye ni kiumbe kipya. Maneno ya zamani yote inafanya nini? Inapita, na yote inakuwa nini? Mapya, mapya, mapya. Musante yako sasa uko myosu, hautagonjwa tena, utakuwa na afya ya mzuri. Makombrime unazitupa, kombrime zinakukoma, regime inakutoka, unakuwa na afya inayotosha. Maana ya zamani inafanya nini? Ya zamani inapita na yote inakuwa mapya, kwa sababu umekuwa ndani ya nani? Ndani ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kwa maana utakuwa ndani ya Yesu lakini unakuwa na hali mwelelea. Unakuwa ndani ya Yesu lakini uko mzambi tena mwelelea tu. Inamaanisha huyo kutanana na Yesu. Hauya kutanana na Yesu kweli. Yesu wetu anabadilisha mtu. Yesu Kristo anaponesha mtu. Mama muko wala muko. Wakaka muko. Mimi nataka haomba mtaona changement ya Yesu Kristo. Yesu atakutendea makubwa. Mama na baba, baba makumebe, usifanye ere kukatala Yesu. Usimfanye ere kukatala Mungu ambaye tumekuletea. Sababu ukimkatala Yesu, hakika mwenye tumekuletea, shetani atakuvunja. Biblia inasema shetani ni mwizi, atakutesa, atakuua, anakuharibisha. Yeye ni mwizi. Usifanye rele kukatala Yesu Kristo mwenye tumekuletea. Kama unapenda maisha yako ikuwe mzuri, itika Mungu ambaye tumekuletea. Ninaamini Yesu Kristo, uzima ya Yesu ingekuwa maisha yako, shatema utaipata dada. Kazi yako itaendelea mbele, utajiri utafuatana na wewe, utakuwa na maisha mazuri, dhambi yote itakuwa imeisha. Yesu atatembea na wewe, atakuongoza, utakuwa pamoja na yeye pia, paske yeye njoo uzima, yeye njoo uzima. Na huyu Yesu Kristo, kitu kinachana furahia Yesu njoo hicho. Mama mfikiri kitu kenye kinataka ninafurahia Yesu ni nini mama? Njoo hiki msikie. Yesu yeye iko bien. Sasa umeitika Yesu, Yesu anashokipenda yako vyote. Yesu akasema Mathayo chapitre 11 verset yake ya 27. Yesu akasema hivi, njoni kwangu unaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, mimi Yesu nitawapumzisha. Ninakwambia kweli, uko tofauti ya kisomo na Yesu. Siye Mungu mwenye tuko na ubiri le Seigneur Jésus. Wakati umekutana na Yesu, unapasha ona changement maisha yako. Ndio maana wewe mwenye uko na hitaji, wewe mwenye tutaombea, utaona changement maisha yako. Mapepo za hapa makubebe zilikuwa na kuintimidate, hazitakuweza tena. Mwa hii mwaka maisha sema ero ule tu. Hapa tu ero basi, ero akahola. Ero katikati yenu kule kuko watu. Katikati yenu kule kuko watu ero mama wenyewe. Shetani beziko natenga sema kuanzia pale kwenye pastor kwa kule chini. Ero ule mama kwa mwezi wa ngapi wa 10, ule wa kule ero ule tunamuua, na ule mtoto kumbe tunamuua, na ule baba kumbe tunamuua, na ule papa kumbe anakufa. Shetani iko natenga vile watu wake vile ndio wanawatiana kumstari. Lakini magharibi ya leo njoo hii yenye ninakwambia, mpresence yetu mairopo ya makubele, hautakufa tena. Tumekuletea uzima wa nani? Wa Yesu Kristo. Ile uzima ishi mu maisha yako kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Wangapi wamepokea ile? Nipepee hapa kwa jina la Yesu. Kama ni wewe, ubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni wewe, barikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Shetani akukome, aache sande yako, aache afya yako, aache kazi yako, aache watoto wako, aache shamba yako, aache mipango yako. Leo Yesu amekuletea uzima, na ile uzima ni wa milele. Shangilia Yesu kama unapendaka Yesu basi. Yesu akuwe pamoja na wewe kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Yesu anasema sasa, aseme yeye ndio iko na uzima na analeteka mtu uzima wa milele. Tena anasema nini? Kama uko na mzigo, aseme kama uko na mzigo, volume. Aseme kama uko na mzigo, Yesu anasema nini? Wewe uniletee ile mzigo. Haiko wewe ndio uko na uwezo kujitosha kwa mzigo yako. Haiko wewe ndio uko na uwezo kujitosha kwa mbaraga, hapana. Haiko wewe ndio uko na uwezo kujitosha mpombe, hapana.
Kwa hii dunia yote hakuna mwanadamu mwenye iko na uwezo kujitosha mzambi, ama hakuna mwanadamu mwenye iko na uwezo kujitosha muhitaji fulani yenye nakuwa nayo. Lakini Biblia inasema hivi, Daudi akasema, nainua macho na tazama milima, kusaidiwa kwangu kutatoka wapi? Akaleta jibu akasema, kusaidiwa kwangu kutatoka kwa Bwana aliyefanya mbingu na nini na dunia. Na njoo mwenye tumekuletea magharibi ya leo, na jina lake ni Yesu Kristo. Kama unakuwa na Yesu, shetani hatakuweza tena, utakuwa na security. Yesu atakuwa na wewe, atakukinga mu matatizo zako zote, mu nyumba yako yote. Yesu atakuwa na wewe, hatakuacha. Utaenda angalia kazi yako inakomala, watoto wako wanakuwa bien, watoto wako wanakuwa bien. Hapa mvile kuko patron moja, ili msikie volume shukisha. Hapa mvile huko patron moja hivi aliniambia kitu hiki. Una mikro. Huyo patron aliniambia alikuwa anayala na pesa za vingi sana. Asa lakini ule patron alikuwa ananiita siku moja, nilikuwa nafika kwake. Alishaka jenga nyumba ya mzuri sana. Lakini shetani kumbe alishaka muikalia yeye halalake mwa ile nyumba. Akelala hapo tu. Mara mama ndoto, mara mwa shetani, mapepo zinakuya zinaniganiga watoto, zinawagoma nani, ndio watoto wanateseka. Mama wanafika kule, anaenda stukia wanamupiga ngume. Anamuza kama ngume imetokea wapi? Yaani iko naishi, mimi shetani ndio baba yake. Magharibi ya leo napenda nikwambie kitu hiki. Usifanye erreur. Unakatala Yesu. Yesu anasaidia watu. Yesu ndio solution yetu. Usifanye erreur kukatala Yesu. Ukimkatala maisha yako inaharibika. Shetani atakuchezea, atakukula, anaregeza maisha yako yote. Maisha yako yote ataendesha na utaenda kutotibwa simungu ya maisha ya wete. Yesu anasema kama uko na mzigo, umletee mzigo yake aikamate. Wewe mama yuko nateseka na estoma, ile estoma yako, magharibi ya leo ninajua hakika kulingana na maombi yenye nitakuombea, shetani atakukoma kwa jina la Yesu Kristo. Walishakukataza chakula, ile chakula yenyewe walishakukataza kwa jina la Yesu. Ninakwambia leo, maana Yesu amekuletea uzima, na ile chakula utaanza ikula kwa jina la Yesu Kristo. Wewe dada mwapa Makuwewe, walishaka kupanda kwa kumbe sura nyingine, shetani amekutia kupanda sura nyingine. Ninataka kuombea magharibi ya leo, Yesu anataka kutengeneza. Utaenda kuta tu unatembea tu, moka inakuya tu, lubona unakuya tu wa mandevu, mie kwe na mwingine unapita na mie kwe. Wewe tu Yesu anakutengenezea, yeye anapasulaka njia kwenye hakuna nini njia. Kazi yako haiendelee yake mama. Inataka kuombea utaenda uzima, Yesu anaingia mkazi yako. Maisha yako imekuwa ya dhambi, Yesu amekuja kusaidia. Biblia inasema katika kitabu cha Yohane, kama mtu akiamini Yesu, mambo yote inawezekana kwake. Ukiitika Yesu, Yesu atakuwezesha yote. Kitu gani kitashirikana kwa Yesu? Magonjwa yoyote inapona kwa jina la Yesu. Vifafa vinaisha kwa jina la Yesu. Mikoshi inaisha kwa jina la Yesu. Kuomba wakati umeitika Yesu, yote inaisha kwa jina la Yesu. Na wengine viko mwailo opwe, ndio iko nafanya kazi, lakini kazi yake inafanyaka inakuwa na majaribu. Mtu akikia jikopesha hapa hawalipake, ndio unaenda tena unarudia kuzero, akikopesha mtu hawamulipake. Na mwingine iko mwailo opwe. Sikia papa wewe, njoo niko naambia, na sikia nikwambie, na wewe maisha yako ni ya madeni. Sasa uko na wazo tunatosha ndalipo makuta za watu namuna gani? Oh Yesu Kristo, inafanya na kazi tena na kazi kanaharibika. Ipo madeni nazilipa namuna gani? Mwingine iko mwa hii ropwe hapa Makuwewe, iko lokatera amemaliza fenta, watoto wake wamekomala, na bayere njoo iko nakia wasumbua. Anasema mie mtoke, kama iko vile mtoke. Yeye njoo mliacha tunafika hapa magharibi ya leo. Yesu mwenye tumekuletea, atakuletea shanjema, na utaona shanjema. Yesu mwenyewe ni uzima, anabadilisha mtu. Hakuna Mungu kama Yesu, hakuna mfalme kama Yesu. Pepo zote zenye zinasumbuka wanadamu
mwanadamu, hali zote za kusumbua mwanadamu, Yesu anazibadilishaka. Ambia jirani yako, leo Mungu atanibadilisha kwa jina la Yesu. Mwambie leo nitabadilishiwa kwa jina la Yesu. Mwambie bila kuogopa, leo ninabadilika kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kitu gani kitashindikana kwa Yesu? Yesu ni Mungu. Biblia inasema kwamba kilichoshindikana kwa mwanadamu kinawezekana kwa Yesu. Kile kinyo ushakashindwa dada, kile kinyo ushakashindwa mama, kile kinyo ushakashindwa kaka, kile kinyo ushakashindwa, uko na kosa ufanye nini? Biblia inasema kwamba kilichoshindikana kwako kinawezekana kwa Yesu. Biblia inasema kwamba Yesu ndio Mungu muweza yote. Ukiitika Yesu, atakuwa na uzima na kupatia uzima. Ile yenye ilishindikana kwako anaiwezesha. Yesu ni Mungu. Kitu gani kitashinda Yesu? Ni kitu gani kitashinda Yesu? Biblia inasema siku moja Yesu akatembea kwenye kisima cha Bethsaida, akakuta pale mgonjwa mwenye alishagonjwa siku miaka 38. Wajamaa yake walishakamwacha, watoto wake walishakamwacha. Ule mgonjwa alikuwa na yuko pale, akakosa ibwa Mungu, na mimi nafunguliwa kwa namna gani? Watu wote walishakamwacha, watoto walishakamwacha, watoto walishakamwacha. Aseme wale wagonjwa wengine walikuwa wazee wake. Hivyo sasa Yesu akafika pale, mama alishakuwa na shimba iko na ingosha tu siku ya kifo chake, siku anakufa ngaola. Yesu akamtembelea pale. Sasa mtembelea pale, kumbe ndio ilikuwa siku ya kuona mkono ya Mungu. Kumbe na wewe mama ukisikia unanisikia, unaziona hivi vitu vinakuwa safari. Kumbe wewe na Joy hata tunafika hapa. Sikia mama, hatukuye kuomba vitu vingine hapana, lakini neema imetoka mbinguni. Habari njema ya Yesu Kristo imetoka mbinguni. Yesu ametutuma hapa tukuye kuambia kwamba Yesu ni Mungu, yeye anaweza yote. Hakuna kitu kile ambacho kinashindikana kwake. Acha kulia mama, acha kuteseka kaka, acha kujitia maletea mandasio. Leo magharibi ya leo, neema ya Bwana imefika hapa. Baba anakuja kupainia, dada anakuja kupanguza machozi. Kenye kilishindikana kwako kunaenda uwezekana magharibi ya leo. Kama utapenda, kama utaamini, kama utaitika, ninakwambia kweli, ninakwambia kweli, mabadiliko itaonekana kwa maisha yako. Wangapi wanapenda maonesha njema? Nipepee hapa, nipepee hapa, nipepee. Ubarikiwe kwa jina la Yesu, barikiwe kwa jina la Yesu, barikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Yesu sasa alifika pale, aseme akaona ule mgonjwa, ndipo akamwambia tutahie, unapenda ni ukue mzima? Yesu akasema, ule mwanamke akasema hapana, basi ninapenda nikuwe na mzima, lakini sina msaada. Msaada wangu sijui kama itatoka wapi. Basi kama malaika kuna kwa nafika hapa, anaingia mamaji, mimi sina uwezo, mimi sina nguvu. Basi hapa eroto kifo. Lakini kinyi kilienda nishangaza mwa ile somo. Yesu alikuyaga watu wenye hawana nguvu mama, wale wenye wameshindwa. Ushakose kama utafanya nini? Dada, kaka, papa, wewe nini nakwambia magharibi ya leo? Wewe njoo uliacha Yesu anatutuma hapa. Hauna uwezo leo. Hauna uwezo, umekosa utafanya nini? Kazi ulishakakosa, dhambi ushakosa, utatoa dhambi namna gani? Habari njema njoo yenye nakuletea. Yesu anasema, wewe sasa itika Mungu mwenye tumekuletea. Yeye njoo uzima, yeye njoo Mungu, anakuja kuponya, anakuja kupanguza machozi. Yesu anakuja kusaidia, acha kuteseka tena. Msaada yako imefika hapa magharibi ya leo. Wewe Yesu alikuyaka juu wenye hawana nini? Hawana nguvu. Kaka niko nakuwa na mchamba hapa, aseme uko mlevi. Wewe mlevi wa mwairopwe. Walevi huko. Na mimi nilikuwa nakunywa hivyo sana kukushinda hata. Midomo yangu ilikuwa nishakuwa ruje na rouge beze. Na nina tembeaka kama si kunywa, magoti inaanza tembea hivi. Inaanza tetemeka hivi. Masikio, midomo inaanza tetemeka kama masikio ya nguruwe. Kama pala si kunywa, Lakini Yesu alishaka niokoa taami. Na mimi ndio nishakuwa mtumishi taami. Nilikuwa wewe nikwambie wewe mwenye ushakosa uwezo. Wewe mlevi kaka yangu, mimi nataka kuombea ule mlevi unakimbia kwa jina la Yesu. Mimi nataka kuombea mlevi unaisha maisha yako kwa jina la Yesu. Wewe njoo papa pastor. Wewe njoo papa pastor. Ambia ule
Biblia yako sema papa pastor ni sawa kweli. Ni sawa kweli. Ni sawa kweli. Ni sawa kweli. Walevi, nyinyi ndio mapastor wa kesho. Nyinyi ndio umeita ninafika hapa. Basi Mungu yuko na matafuta. Mungu alikuyaka wenye hawana uwezo. Ulishaka shida ukiwa na mienda acheka mlevi namna gani? Wewe hauna ile uwezo. Ya maana tuweitika Mungu wetu. Yesu atakupatia ile uwezo na ile hamu ya pombe itaisha. Kama unapenda na kuombea leo, ile hamu yote inaisha. Ulevi unaacha mtu afanye projet. Unapatana kama kuta tu kama nisengi mbili. Unaenda uza mzododo kama ndio mzododo. Unaenda uza chimbele cha mabega. Utinipatie kile cha mabega. Tena yote inaishia mtupu. Bana unaenda kuta haona hata na projet moja. Wengine viko naendelea lakini ulevi ulishakutesha kwa kaka yangu. Lakini msaada imefika hapa magharibi ya leo. Kama tu unapenda, ninataka kuombea, utaona mabadiliko mu maisha yako. Dada huko kule labda watu washakudharau wasema uko Mbaraga. Wewe Mbaraga, hakuna mtu mwenye iko na uwezo kujitosha mu Mbaraga. Tayari hauyafanya mu Mbaraga saa wengine. Mu Biblia kuko mwenye wanaita Maria Magdalena. Yeye parishuri alikuwa anapitaka na wanaume, basetu. Waso sisere kuya, chukudere kuya, na mumodare kuya, na namine kuya, wote kuya. Donge hii maraseti kusiku wote na wanakuyaka wote. Yeye donge na iko mapepo 7 Wambaraga wa 7 mapepo ze 7 parishu na nasharatika kanabo. Lakini Yesu aligeka akamfungula na akaanza tangaza habari njema. Magharibi ya leo nakia kuambia dada, wewe ambaye niko na dharau mwailopwe, wewe ndio uliacha Yesu anakuja kudumia. Kile kenye uko na shindwa ndio kiliacha Yesu anakuja hapa kudumia. Kile kenye uko na kosa utafanya nini? Kama unapenda kuja tuombe pamoja, Yesu atakusaidia na atakuokoa. Yesu ameleta uzima ya bure. Hautalipa nadifra. Yesu amekuja kuponyesha. Mama, unajua hatari kweli. Hapo mgonjwa, sasa unaona nyie wote mwa hii ropwe. Kila mtu yuko anashimama. Mbele akasema msai unagonjwa. Ninakwambia kweli, zinafataka makuta hapo hamna kitu. Zinafataka toka. Sai ukagonjwa. Hapo kwa mgongo, aye kambavu, wewe njoo na mumbebe wapi orizo. Makuta zitatoka. Unajua pepo ya kugonjwa kule. Leo ushakosa mko na mgonjwa umemwacha kunyumba. Mama, kama uko na ule mgonjwa mwenye mliacha kunyumba, utaleta jina yake, mimi namuombea sai. Utaona shanjema kwa ule mgonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko hatari wakati uko pale, wakati wanasema fulani amegonjwa. Magonjwa ni mengine ni pepo ya umasikini. Na ile pepo itoke mu maisha yako. Wakati unapandaka mara moja, magonjwa inakuya. Bwana wako anapanda amekuwa na makuta mara moja, magonjwa inakuya. Ile pepo tunaifukuza leo na tunaichoma mu maisha yako. Unakuwa huru magharibi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Yesu amekuja saidia watu. Kitu gani kitashindikana kwa Yesu? Yesu alikuja watu wenyewe hawana uzima, hawana uwezo. Wale wenye liko très faible, wale ndio waacha Yesu anakuja kudunia. Wewe wenye walishaka dharau ujimba huyu na mimi Mungu badie kose na mimi. Wewe njoo uko naacha tunafika hapa. Magharibi ya leo sasa msikie. Mama wa papa wa kaka. Mimi ninatamani nimemalizia pale, ninaomba maombi ya mwisho. Ninaombea wote wenye wanagonjwa. Mgonjwa yoyote afike hapa ninamuombea. Ninakuwekea mikono na ile mkono inajua Yesu atakuponyesha. Kazi yako napenda iendelee. Uko na tatizo fulani, ninapenda ukuje tuombe pamoja. Na ninaamini Yesu atabakia iko na kutendea. Utaona shanjema. Mama, machozi yako inaisha. Mikoshi yako inaisha. Bakaka, shanjema unaiona mkazi yako. Maana Yesu ni Mungu anayetenda. Ninapenda nione mtu mwenye anapenda tuombe pamoja. Zongea hapa kuya tuombe pamoja. Kuya tuombe pamoja. Nani atakuya? Kuya. Mkuya tuombe pamoja. Nani wa kwanza atakuya tuombe pamoja? Mimi sikwambia nisema ukia tuende utoenda kwenye somo, ukia tuombe. Bali bwana wako kuomba. Mkia tuombe, tuone uwezo ya Yesu. Wangapi wamebarikiwa kwanza msomo? Mnipepee kwanza hapa. Wenye wamebarikiwa msomo ya leo. Mnipepee hapa. Wenye wamebarikiwa. Na kama hubarikiwa usikie mkono yule. Okay. Merci beaucoup. Wenye wamebarikiwa msomo ya magharibi ya leo, kama utapenda kuya tuombe pamoja sasa. Haleluya. Nitasi ndugu yangu atie kanyimbo pale na niko nangojea kwa dakika kidogo. Ndio karibu.
mwenye amefurahia maneno ya Mungu. Wewe ndio niko naomba. Okay mama, tunafanya hivi sasa. Tunapenda tupatishe shetani haya. Kaka, frere, huyu kaka wa training. Kuya hapa, wewe kuya. Merci beaucoup. Huyu kaka atakuwa témoignage ni maisha. Huyu ona frere, haiko blage, ile ni kweli. Nipatie mikono kwanza. Barikiwe kwa jina la Yesu. Ninapenda nipate hapa mama mmoja wa kurepresenter mama. Mama kuya tuombe pamoja. Mama kule chini niliona mtu akunipepea. Kuya. Mama. Kuya wa kurepresenter mama. Ndio mama ndio mwenye tunangojea mama. Merci kaka, merci kwa pale. Tunaomba pamoja. Wenyewe wanakwenda na tupiliwa magonjwa, mapepo, mandoto za usiku, mifafae, mikoshie, kazi yako haiendelee yake. Wewe ndio niko nangojea. Wewe ndio leo tunafika hapa. Huyu frere yeye hakufa haya watu. Ilikuwa atakufa haya watu kulini kweli. Wewe ndio uko nateseka. Nani mwingine atakuya? Kuya tuombe pamoja. Na uone mabadiliko ya Yesu Kristo. Niliona pale kaka mwingine. Kaka mwingine nilimwona pale wa Barazi. Niko wapi? Kuya, merci. Ndiye mbelisi. Mungu akubariki. Kwa pale na wewe merci. Merci. Niangalie mama mmoja. Tunakosa mama hapa. Ni nani anakuya? Kuya tuombe pamoja. Niko nasikia roho iko nakwambia ukuye. Wewe ndio niko naacha. Wewe ndio uliacha ninakuya. Ninataka omba, ninatoka hapa tunaenda. Ninafunga vyombo tunaenda Wewe ndio niko nangojea. Ni nani kule chini mwenye alibarikiwa? Shimama kuya mbio. Kuya mbio tunaomba pamoja. Na Yesu anakutendea makubwa. Basi ni Mungu aliye juu ya yote. Ni nani kule chini? Okay. Karibu. Okay, na kaka huyu. Merci kaka kuya na wewe. Okay, kuya merci. Okay, merci kaka na wewe bali kwa jina la Yesu. Merci. Merci. Wakaka wasawa na wapendana sana. Merci pale. Mama, ndio niko nangojea hapa. Ninangojea hapa mama afike hapa. Niye ninawangojea. Wakaka leo mababa ndio wamekuja hapa. Mama na nyinyi kama mlibarikiwa. Ona mimi sikuombe sadaka yako. Kama ni wewe kuja hapa. Okay, merci frère. Ndio merci. Kwa pale, merci. Fikiri millionaire kwa pale. Nani mwingine kule? Okay. Merci frère, merci. Na ubarikiwe kwa jina la Yesu. Tusogee nyuma basi pardon s'il vous plaît, heshima kubwa. Na mwingine akuja hapa. Ninangojea niite mama. Mama, merci kaka, merci na wewe pia tutamsema ikiwa. Niko napenda nione mtu mwenye anasumbuliwa na mapepo za chini. Unalotaka huko na sharatika na bwana. Kuya nikuombee unakuwa libre. Kuya hapa. Wakati yako ya kufunguliwa njoo hii. Hautanilipa na difra. Unalotaka huko na sharatika na baridi kila siku. Umeshakashinda kuacha pombe. Kuya tuombe pamoja. Ninataka kuwekea mkono. Dada kuya, ninaona dada ule. Dada wa telefoni njoo ule. Okay, merci. Neema ya Mungu imefika hapa. Hautanilipa na difra. Mimi Mungu amenituma hapa nikiombea mtu sasa ninamaliza, ninapita, sitakuomba hata kidogo. Haleluya. Nani mwingine? Kuya tuombe pamoja. Sauti ya Mungu iko naambia roho yako. Wakati ya kufunguliwa njoo hii. Niko nasema wanakuoa lakini mali inarudia nyuma juu ishakafungiwa. Karibu kaka, karibu. Kuya. Wakati ya kufunguliwa njoo hii. Nilitaka enda hubiri Kitulu, Mungu akasema nikuya hapa. Mimi ninakuombea, ninatoka hapa ninamaliza, sitakuomba na sadaka hapana. Kuya wakati yako kufunguliwa njoo hii. Unasumbuliwa na maestoma, madiabete. Kuya, mnyumba wako mshakaharibika. Kuya tuombe Mungu. Neema yako imefika Muropwe. Kuya hapa. Kama utakatala, utaendoka wewe peke unaona tena matatizo unasema badi neema ilikoka pale. Wewe peke wewe juko naacha mimi nashimama hapa. Roho ya Mungu yeye ananiambia niachie pale. Wewe njoo Mungu yuko nasema ningojee. Mungu yuko nasema nikungojee wewe. Mkono ya Bwana anapenda kutendee, lakini haya ya mashetani inakukua ndani yako. Yesu akusamehe kabisa. Ninangojea mama mmoja, unakosa mama mmoja tu. Sasa mama atakuja tunaomba hapa na tunamalizia pale.
Haleluya. Yesu ni Mungu kabisa. Wadada wengine liko kule mama. Uko na bwana mwenyewe atoshekake na wewe. Uko mfuaye lakini bwana wako ni kazi yake ni kwenda tu nje. Ni kwenda sharatika. Anakuacha. Wewe ndio nimekuja ombea. Hakuna mwingine ni wewe. Uko dada, unapenda na wewe shuru upatake mwanaume anakuoa na kutosha kweli. Wewe ndio nimekuja ombea kama unapenda. Kama unapenda ukuje tuombe pamoja. Sawa. Ninakondemu mpaka kobie. Nikondemu mpaka kobie excellence. Mpaka senge. Okay, papa anasema nikondemu mpaka senge. Manake ninataka ishi yako senge. Kama uko kule, ninataka kungojea. Karibu friend. Ninakonde. Niko na kungojea. Niko na kungojea. Basi nyewe Mungu alinituma hapa sema niende ombea watu. Alafu kama haiko wewe labda ni hapa wenye wamefika hapa. Mwenyewe watoto kule kama ni mtu yuko kule pia pitia hapa na wewe. Mbio. Na nyewe wenye mko pale kama mtapokea msaada muombe mkie pitia basi kama natamaliza. Mkie mbio. Pitia hapa mbio. Twende tuzogee hapa plus enjoy. Okay. Mkie tuombe pamoja na mimi shetani anataka pata haya sasa. Basi walishaka kufunga. Washakotesa. Karibu friend. Wamekuwa watu mababa kwa kitu. Mama baba huko kwa sababu niko die. Okay, Mungu asifiwe. Zambe malamu. Zambe malamu. Oh malamu. Haleluya. Zambe malamu. Zambe malamu. Haleluya. Ozali zambe malamu Jésus. Zambe malamu. Iko nasikia mama. Unasumbuliwa na mapepo ya majini. Huko pepo ziko na kutafuta. Usiku mnakucheka ulishasharatika na mababa. Ile kahari ya shetani ashaka kufunga. Kuya tuombe pamoja hapa. Kuya tuombe pamoja. Yesu anapenda kulibere. Yesu anapenda kufungue. Wakati yako ya kufunguliwa njoo hii. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Oh Zambe. Merci Seigneur. Zambe malamu. Mwenye napenda ache kuache kukunya pombe, usogea hapa nikuombea na wewe. Unapenda uache pombe kuya nikuombea. Wote wenye wamepitia hapa mbele tia mkono wako juu tukuombea. Hebu tia mkono wako juu. Tia mkono wako juu. Wenye wamesikia haya uko kule chini tia mkono wako juu ninakuombea. Ninaomba na ninaamini Bwana anataka kutendea. Yeye ninataka kuombea hapa frère, itafuatana na wewe maisha yako yote. Utakuwa unaona wewe peke. Shanje mada tafi. Unapenda uache pombe pia tuombe pamoja. Unapenda uache hali ya mbaraka pia tuombe pamoja. Unasumbuliwa na mapepo ya majini pia tuombe pamoja. Ninakwambia kweli. Mimi sikuombe na nifra. Roho ya Bwana alisema nifike hapa niombee mtu. Sasa nitamaliza, ninatoka ninaenda. Nasikia roho ya Mungu inasema niombee hapa mtu. Mama pia tuombe pamoja. Pia tuombe pamoja. Ninataka kuombea sauti, ninapiga magoti muone. Ninataka piga magoti hapa, juu yako, hapa. Hapa nataka piga magoti pale. Wewe utie tu mkono juu. Na ninapomuone, ninalapa haki ya Mungu. Kwa jina la Yesu, ninalapa. Utaona changement wewe pekee. Ninakwambia kweli. Ninakwambia kweli. Ninakwambia kweli. Ninakwambia kweli. Ninalapa, utaona changement. Kuya tuombe.
Nyebe nye mko pembeni mzogee hapa, mkuye tumalize. Mbio mbio. Nyebe nye mko pembeni mzogee hapa mbio mbio. Merci. Dada mjo, dada huyu, okay. Dada huyu mwenye yuko hapa dada. Dada zamani. Okay, kuya. Karibu. Kuya. Yes mama. S'il vous plaît. Très bien. Shimame pale. Ule dada atakuwa katemwanyaje mwenyewe peke mtajioni yaka. Ninawaambia. Dada na wewe kuya. Dada, s'il vous plaît. Wacha mmoja pale mmoja kuya kwa representation kuya. Haiko vitu vya nani? Wengine tunamtia kofi matito kwa kupiga. Kuya tuombe pamoja. Nyie peke msikie. Hamyakaona Mungu, labda mkie tuombe pamoja mtaona changement. Ninakwambia kweli, tia mkono yako leo dada. Utaona mabadiliko. Uko pale. Sasa huko natoka hapa unasumbuliwa na mandoto za mbaya. Ndoto ziko na kutesa, haulalake. Hii ni wakati yako, Mungu amesema nikuombee. Kwa mfano kule kama kuko mshire, mumulete naye na muombea na kuwa pie. Iko kule, kama iko kule umulete hapa. Na wewe na kuombea utakuwa pie. Na mwingine mwenye anakuwa na pepo ya mefafa, anaangukaka, na wewe kuya nina kuombea. Kuya utaona mkono ya Bwana. Jina la Yesu Kristo. Ninataomba. Ninakondemu mpaka senge. Dada kama mtakuya mkeshi mama hapo. Mbio ukie mwazogelea dada. Okay, kuna pizza. Asante. Ninakondemu mpaka senge na wale wenye ninaombea sasa hivi inakuwa stop. Labda wale ndio wenye Mungu alipenda niombee leo. Amina. Labda wale ndio wenye Yesu alisema nikuye ombea leo. Kama wewe utakuya ninakondemu mpaka senge. Ninakondemu. Kuya tunakugoya. De. Trois. Quatre. Nimefika kwa 4. Inaishia pale. Wewe mwenyewe ukali kule. Unaona mama wa Mikwembe, dada ule. Okay, tunaishia kusenge. Ishie pale. Merci beaucoup. Mubarikiwe kwa jina la Yesu. Mjipige mikono hapa hivi. Barikiwe kwa jina la Yesu. Hata ninapenda niwaambie, je, wenye mmebakia kule, hawa watu muangalie masura zao. Mzuri nyie peke ninawaambia kweli. Ninalapa mbele ya Mungu. Hawa watu mtaonaka shajema yao. Ninawaambia kweli. Siko na jitapa hapana, lakini nakwambia mimi ninajua Mungu mwenye mimi niko naye. Ninamjua kama ni Mungu anakuna gani. Hawa watu mtaonaka nyie peke maisha yao. Asante. Avani kuye ngoja kwanza wasende. Ninataomba pardon nisikasaka dogo. Avani kuye kuko nyumba moja hivi yenye niliona hapa Makubebe. Ile nyumba kuko mulozi mwenye iko hapa Makubebe. Mwenye alienda akaharibisha ile nyumba. Leo ule mulozi kama uko kule katikati ya watu najua uko nanisikia. Ninakupatia 3 jours. Kama hauya kuya tubu, ninataka kuombea na utakufa kwa jina la Yesu. Asante. Sasa ninafika kwa wakati ya kuomba sasa. Ninaona wengine wiko kule ni mama washashindwa kupita kwa sababu viko na ujisha vitu. Sio vile mama. Sasa tunaomba sasa, njoo mama kule chini, barikiwe kwa jina, nisha kuona. Okay. Mungu aliona. Okay. Hapo tia mikono yako kwa kichwa, tunaomba sasa. Tia mikono yako kwa kichwa, sema Yesu Kristo. Upande sauti yako maana Yesu anataka kutembea. Sema Yesu Kristo. Yesu Kristo. Funga macho yako, sema Yesu Kristo. Yesu Kristo.
Na yeye mwenye mko kule ifomu nimurudilie mwa maombi. Sema Yesu Kristo. Asante kwa neno lako. Asante kwa kutuma mtumishi wako hapa. Yesu, nimesikia neno lako. Kuanzia sai nimeitika mwana wako ambaye ni Yesu Kristo. Nimekuitika maisha yangu yote. Ninakuitika maisha yangu yote. Ninakuitika maisha yangu yote. Ninakuitika maisha yangu yote. Twende. Unipatie uzima. Unisamehe dhambi zangu zote. Usinilipe kisasi. Funga macho yako, sema usinilipe kisasi Yesu. Usinilipe kisasi. Rudilia. Yesu Mungu wangu, unisamehe. Unisamehe. Samehe jamaa yangu. Samehe baba yangu. Samehe mama yangu. Yote niliyokukosea unisamehe. Nipatie furaha moyo yangu. Nipatie furaha moyo yangu. Usinilipe kisasi. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wewe shetani. Wewe shetani. Na pepo zako zote. Ninakukatala leo. Ninakatala vifungo vyako. Ninakatala magonjwa yako. Ninakatala magonjwa yako. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Sasa tunatembea hivi sasa. Nyewe wenyewe mmeona mkono ya Yesu, utapiga mikono na umo na shangilia. Asante Yesu kwa kunifungua. Twende katika maombi. Asante Yesu kwa kutufungua. Twende, sema baada sauti yako. Funga macho. Asante Yesu kwa kunifungua. Funga macho yako. Twende. Asante Yesu kwa kutufungua. Asante Baba kwa kutufungua. Asante Yesu kwa kutufungua. Asante Yesu kwa kunisamehe. Sema asante Yesu kwa kunisamehe. Sema. Baza sauti. Yesu anasikia kilio chako. Yesu anasikia sauti yako. Yesu anasikia. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu. Asante Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Hebu tia mkono wako sasa kuhusu hitaji yako. Ninakuombea na utaona mabadiliko. Tia mkono wako juu. Mkono uipandishe mzuri. Tia mkono wako juu. Na ninaamini Yesu Kristo anaenda badilisha maisha yako. Mapepo zote zinashindwa. Yote ambayo likufunga, yote utaenda ninakwambia, sikia kweli. Na kama hapa kuko mmoja mwenye aliacha mgonjwa kwa nyumba, ninakwambia kweli mbele za Yesu, ule mgonjwa mabadiliko deja imeanza juu umefika hapa. Ninakwambia kweli. Ninakwambia kweli. Utaona mabadiliko. Niko naona dada njoo anasimama pale. Huyu dada. Problema yenye tuko nayo, unakuwa wa hipokrite. Wewe peke uko unateseka, na kwambia ukie tuombe, ibo unajificha. Msimuone kwa wewe uko unateseka. Dada yangu njoo amejificha nyuma ya mlango. Kuja hapa. Dada kuja hapa. Sio kule. Fabio. Okay, sawa. Asante. Sasa sema hivi. Utasema hivi sasa, utarudilia mwa maombi. Pasike niko na kuona Mungu anaenda kutembea. Sema Yesu Kristo. Wacha sauti tena, utafunga macho yako. Sema Yesu Kristo. Asante.
ninakuonesha hitaji yangu, unisaidie, unijibie. Kama huku hapa katikati ya watu sikie, unagonjoka masikio, unagonjoka macho, unagonjoka tumbo, unagonjoka kichwa, unagonjoka sijue nini, ama uko na hitaji wengine, unapenda Mungu kupatia akili ya masomo, unapenda Mungu afungulie shamba yenu, unaweza ukatia mkono pale kwenye unasikia kama mbaya, utie pale mkono. Kama uko pale, ninaamini Bwana anataka kusaidia. Kama ni kichwa, kama ni estoma, tia mkono pale kwa estoma. Kama unasikiaga unagonjoka, unalotaka huko na sharatika, utatia mkono tu chini ya tumbo yako, na naamini Yesu yeye mwenyewe anakufungua sasa hivi. Naamini Yesu anakusaidia. Basi paza sauti tena, sema Yesu Kristo, unifungue sai, unifungue sai, magonjwa yangu yote itoke, yote itoke, uniponye, unifungule, uniokoe, unisaidie. Kama unapenda Yesu akusaidie, pandisha sauti yako sasa, mwambie Yesu nisaidie. Twende 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 twende. Yesu nisaidie, saidia kwa jina la Yesu. Saidia wote ambao Bwana wamefika hapa, Bwana wasaidie Yesu. Paza sauti yako, sema kwa jina la Yesu Kristo. Ambia Yesu akusaidie. Yesu, paza sauti yako, paza sauti yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu anaenda kusaidia, Yesu anaenda kuponya. Kama ni kichwa yako, kama ni kichwa yako, endelea, funga macho yako, endelea kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Aliyesumbuliwa na pepo mbaya za masturbation, inasema pepo wewe toka kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Endelea. Pepo ya marine nui, ninakuchoma sai kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kishamaa ninaichoma sai kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hali yote ambayo ni ya vifungo inasema sai ishe, inawachoma. Hali yote ya mashetani ishindwe, itoke maisha ya hapa kwa jina la Yesu. Endelea. Yesu anakusaidia. Masturbation yote toka. Pepo ya maskini toka, ya vifungo, ya estoma shindwa, toka, ya kutokuolewa toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza liberation kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Natangaza liberation. Toka sai, au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Angalia mabavu liko yenye haiko nasema. Tunafanya hivi sasa kwa sababu Yesu amesikia maombi yako. Utamchapia tena makofi, sema asante kwa kuniponya, asante kwa kunisaidia, asante. Endelea kusema Yesu yuko nasikia, yuko hapa. Asante, sema muremercier. Endelea. Muremercier. Mwambie asante. Kama ulikuwa
unasikia mfazi kunaluma, anja pabuje. Kama ni tupu, kama ni mgulu, kama ni nini, angalia macho yako, angalia. Asema asante na unaendelea. Endelea, sema asante. Asante Yesu, asante Yesu. Asante kwa kunisaidia. Asante kwa kunisaidia. Asante kwa kuniponya. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunifungua. Asante kwa kunifungua. Asante kwa sababu Yesu amekufungua kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu amekutendea, mshangilie tena kwa makofi makubwa. Niye wenye mumeutikia mkono ya Yesu, muende kwenye munaenda, mutaona mabadiliko kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia hii wakati, niye wenye mmefika hapa, toka sai ninatangaza liberation kunyie wote kwa jina la Yesu Kristo. Kila mwenye amefika hapa, wewe mwenye umefika hapa, ninakwambia sai kwenye unaenda, ishara za Yesu zitafuatana na wewe. Mapepo yenye kutafutaka haitakuweza tena kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunasema kabisa, niye wenye mmefika hapa, anataka mbarikiwe na Yesu. Na mwenye anapenda ni mteko mkono, na labda wengine wanani ya mkono na ajia pale, mbarikiwe. Na Mungu naenda, mwende nyie wote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Twende mwende mbarikiwe kwa jina la Yesu. Mwende pale kwa jina la Yesu. Na Mungu naenda. Twende kwa jina la Yesu. Yesu awatetee, Yesu akutetee kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pole kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na Mungu naenda kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Okay, tunafanya hivi sasa. Mbarikiwe kwanza. Okay. Tunafanya hivi. Umesikia? Mjue gisi venye tuko hapa haiko mzaha. Mbinguni najua gisi niko hapa. Na nyie peke mtaona shanje. Tunaomba pamoja. Napiga magoti hapa kwa ajili ya kazi ya mama yangu hapa Makubebe. Ninapiga magoti na ninaambia Mungu mwenyewe awasaidie yeye wenye mko na makazi, na mwenyewe labda haukuweza kufika hapa, uliacha mgonjwa, na ule mgonjwa ninamuombea. Hii roho ninaiombea wenyewe wanakuwa naleta hapa madrude mamwizi wasiweze kuiba hizi maduka za hapa. Hata ilikuwa namna gani akikuja ingia mduka, kumbe anasiwa kwa jina la Yesu. Ninaomba sasa, Yesu mfalme wa ajabu, uko Mungu uliye juu ya yote, ninapiga magoti hapa muropwe Makubebe. Ni ropwe ambayo Bwana inakuwa vitu vingi sana Yesu. Ninaombea watu wote ambao wanatumikaka hapa, wote wanaotumika hapa Yesu Kristo, wote ninawaombea uwezo yote ya giza yenye iko mwa hii ropwe. Ninasema sai, wewe shetani na pepo zako na uchawi wako, ninakufunga sai, hauna uwezo tena. Ninakuchoma, ninachoma kaya yako, biro yenu yote ninaiharibisha kwa jina la Yesu, na minyororo yenu yote wenye mulifunga wa mama yangu na makazi ya maduka wakomeza hapa, muliwafunga musilu wa muuma mumakifo za kila siku. Ninatia hii mkono hapa, ninasema kifo, wewe kifo, pepo ya kifo mwairopwe, onode Yesu Kristo, hauna tena uwezo, hauna uwezo, umeshindwa, hauna uwezo. Ninakuharibisha, ninakuvunja, ninaingia mubiro yako wewe shetani, toka sai. Achana na mama yangu, achana na dada yangu, achana, libere, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Ninakuita Yesu Kristo unayekuwa juu yote Baba, kwa mamlaka yako ambayo umenipatia, kila yoyote aliyefungwa na shetani sai afunguke kwa jina la Yesu Kristo.
Kila kazi yenye ilifungiwa na shetani sasa Yesu Kristo anasema naifungua kwa jina la Yesu Kristo. Kila mwenye walinyang'anya mafuta zake, mwenye alienda akakamata madeni, hajua atazitosha wapi. Bwana ninamwombea Bwana, mpasulie njia pasipokuwa na njia. Shetani aliyemfunga toka sasa ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Wamama wote, bababa, wakaka wanaotumika mwa hii Ropwe, magharibi ya leo babarikiwe. Neema ya kutembea nao, heshima na mali itembee nao. Wenye ni wagonjwa zaidi sana, ule wa marejime, wewe rejime ninakukatala kwa jina la Yesu Kristo. Nitatangaza liberation mwa hii Ropwe. Wamwizi wasikue tena, walevi waishe, wakuwe watumishi wa pastor, wambaraga waishe, walozi waishe, wachawi waishe mwa hii Ropwe Makubebe. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, ninatangaza utakatifu mwa hii Ropwe. Kila mtu akuogope, kila mtu akutembelee, kila mtu akukimbilie Yesu Kristo. Mungu uliye juu ya yote, neema yako inatosha. Wote ambao wamenisikia magharibi ya leo, wote wenye wanapokea baraka hizi, Bwana watendee, wa mama, wa kaka, wa dada, wote watendee au nom de Yesu Kristo. Wote mubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen.